Akazano kahangura na Ebo Sako burumura kakatanu kumkwezi kwa mukaga nako kweja kwendera omkwezi kwa kabiri kandi omkwezi kwa kashatu nubo baragabe ebirabo byona omu n'ikirabo kya motoka ya burumura tekateka ngu twakoma okwa kabiri sande yo kubanza mu kwa kashatu utarabe twino umukoro rugogoma ogurabe no kubeta bona amataji 15 nenda kusima abantu bona bo kusevinga na Ebo Sako. Really, I want to assure you we will not regret. Tumukuja kwefuza personally nyowe nko muntu Solomon byanje nabimanya. Abasinguzi omwanyogo baze kutwara ebintu muriente embuzi tanki ya mezi flat screen sora kurw'omusola today emchere box za sabuni bomba zo kufuhera n'ebindi benshi. So akazano kina akamanyire na group ubukonje bubiri. So atubwire kuba ikana ubukonje bworo bunabuzi bona bwaha n'embuzi ibiri bazingwa no konje bibiri na hamburi ashimira munonga ahabwa umucuko okwetaba omukazanaka ojimukuba oyina account Ebo Sako oviche sente otunjaka konje akakutasya omukazanaka ahand osigara kubunyamugisha okangura motoka n'ebindi benshi. Category A tutayira amataji mingi tukabanza na kabohe batayira itaje rya kabohe tungamo wikeru kujana tuja kuba turicegegwa emotoka tega ugitwane tega kusigara musite amakuraga gasha kwa Philip Murangira Omurimbara.